Sengtini first Hibru chapter 11 verse 1 simi 799. Second ke saving faith man 99. The third ke thangnai ni reformation te kisa part abo kisa sang nalainai. Ang porinai Hebrew chapter 11 verse 1 simi verse 2. Haban tinin sin je main sang naima bakak thangnai ke chapter 11 ni verse 1 simi verse 7. Ang verse 1 by verse 2 porinai pula Kokborok sijak tong Poitoni kok. Poito gwnang wngmani abong kha sang khatungmani abono man suka khnmase. Sang nugya phano saiman suka khnmase. Verse 2. Agini borok kaitor by kaham khnjakma ni abong kha borok poito khlaima baise. Elambak porim bisiri sang katal ke hamri khlaitung. Engke sang a Hebrew chapter 11 sini first sang tini naimani abo hapna sakang a verse 1 isimi verse 7 hapna sakang sang context bujima ka teba aboni verse rong ni sang teba srai engnai abo sinaing kha Paul no ni wan suklayo but laibuma naina thangke Paul no boya bo hni salayo haban abo kaitoni khoraksa sagrile sikya hनै sajago phwrwngjago sang church history porikha ke ga sihorjon er sabongke a jorani poito khainai Christians rok Jewish Christians especially je Yehudi thai gwnang Christians rok bortam kha jorawa tongke sep ngai a first century rogo borok smai ksam ya old covenant ni a Yehudi phasingo tise thangnani wansung phaimama jorawo o book of Hebrew swijaka sihorjongma jorang kha Jesus Christ thayei 30 bosor yaka 40 bosor 40 years ni ulni kokrawo approximately 70 AD ni kokrok tamningke a jorawo 70 AD da 71 AD rogo Jerusalem ni temple sbaijaka ga asakang ni kokrok ngai mano abo gauni purpose obo simino a jorawo poito khainai especially Yehudi Christians rock all covenant phasingo thangnani temptation yaka a tongke sekma jorawo bora hai tempted ngai thangka ga abono no phwrwngna bagui se oro phwrwngnai tam purpose ke Christos is a final perfect fulfillment joto samai kasamni kokrajakmani joto samai kasamni sacrifice khaijakmani joto samai kasamni osainse osai kotor samke Christo abo phwrwngnani naima bwkhak thangma bagui no o letter of book of Hebrew sijaka o book sorry letter ya book of Hebrew letter of klai-o to khaya book kaisa nge book of Hebrew ni sang projector sang nokhana norok oro outline rejak tong chapter 1 isimi yang chapter 2 tam bagi sijaka artam sine nainke Jesus Christ no angel dong saipano yaka prophet dong saipano kotor ko bon ultimate revelations bon ultimate joto Bible ni samai kasam chimi story je sajak phaimani bono supreme bono ultimate final revelation hne o chapter 1 chimi chapter 2 o author bo sana naikha ge yang o chapter 3 chimi chapter 4 ke Jesus Christ musin sepen kaham Joshua sepen kaham bono ultimate Moses bono ultimate Joshua bono ultimate prophet hne oro sanabo naikha ge yang chapter 4 ni chimi chapter 7 tam sana nainke joto samai kasamni osainse osai kaham sabongke Jesus Christ se hani oro chapter 4 ni chimi chapter 7 sang porike sang nogo yang phaidi chapter 8 ni chimi chapter 10 ke samai kasamni promise sepono bo promise perfect ke samai katal because samai katal ni je koknar na sabongke Jesus Christ gabo chapter 8 ni chimi chapter 10 no clear ngai thangosang nge tini ni sing norok nukhano o red headline rajangma jagao oro sing nukha chapter 10 jimi 12 or bising no sini tini chapter 11 bo dajak o chapter 10 be 12 bising no or tam sana ke sing chronological way ke chapter na thangke chapter 1 chapter 10 jora Jesus Christ simina angel se angel kaham angel se kotor hun sana mase prophet se prophet kotor Moses se kotor osen se osa kotor ga paithagon ke chapter 10 by 12 ni kasarong ke sin poito
a Christo ni bising tima bai sina poito Christo o basa sang ma bai sung putiki endure khalok thai perseverance ung thai o tini ni chapter 11 no sananayo kokthai so poito khma na tamo hani sananai ma se ge pai thak Hebrew chapter 13 no ka tam nukja khangke final kok final ni kaisa kok kasar mu haita yawa hayaw ka outline no rok nuk khana sini Hebrew chapter outline no inke thajing sama hai joto kok Christo no point khayo joto kok joto elambang ni kok joto samai ka samni sengnai na thangka joto patriarchal jorani as Genesis ni patriarchal ni kok bo sauna point khain ke Jesus Christ se point khayo samai ka samni a old covenant law sauna point khai ke Jesus Christ se point khayo samai ka samni diari kaham sauna point khain ke Jesus Christ se point khayo gam bagani Hebrew book bo a Christo no point khayo sing noro headline no noro project no nu khana chapter 1 is mi yang director nu khana rok our final revelations samno point khai ke Jesus Christ no perfect son sabong ke Jesus Christ musin che kotor sabong ke Jesus Christ ozen che kotor sabse ose kaham sabong ke Jesus Christ no inke promise na rangnai am soi perfect mediator sabong ke abo Jesus Christ no not chapter 1 ni chimi yang chapter 13 or headline nu kana ultimate point to Christ alone hunai oro sijak inke amni ulo sini tini ni chapter 11 no sang hapla sinai terek chapter 11 abo sang chronology no nu khana abo chapter 11 on ke kha logna ni chimi buya sini poito khunman abo no tamo Phwrwngnai me soro inke oro chapter 11 no chimi no 40 ta verses tong but sang tini 40 ta verses pone na bo possible ya zora khajang ni bagai an bagai sini main ke chapter 1 ni chimi sorry chapter 11 ni verse 1 ni chimi verse 7 jora no sang tini ni naimak bukhak thangnai to ke kisa arobo ang norno kaisa context ba outline rana musong oro tamo sanana naikha hani sana naikha hake sang romi manai chapter 11 ni verse 1 chimi 3 ke sini faith mana tamo phwrwngjago nge yang chapter 11 ni verse 4 Jimmy verse 7 chapter 11 verse 4 Jimmy verse 7 ka tam sanai kangke sini sekang ni bororok yake patriarchal a Genesis ni laibuma je character rok nini Abel nini Enoch nini Noa nini Abraham Sarah Isaac soni Poito khonmani borna Poito ba sin Poito abo same da abo Phwrwngnai gabo haikeno oro naisiri sing Bible ni samai ka samna chronological way ke nor nungnai pulang ke Abel ni kok sama hai nukja usang verse 4 jim verse 7 amber verse 8 ni jim verse 22 ke Abraham jim Joseph ni kok sajamono specifically Israel do fa khana sakang ni a kok patriarchal faith in sijak ta rok Bible gaun por ka phaisiri ni Israel ni zora a musi sang zora ni kok bongo faith bisin faith same da ga am no phaisiri verse 32 jim verse 38 arong ke a Israel ni judges Israel ni prophets on faith by sin faith same da ga paithagong ke verse 39 je verse 41 ke sina faith by ka completing ke by ka thansang ke a Christian no point khayo ga wa haitang ke tini sin main ke a Noa ni amal na sakang ni borong ni faith by sina faith same da ga faith by sing busuk jorotei Christowo kha logi tongna nang abono oro Phwrwngnani bo naikha Hebrew chapter 11 verse 1 nainana ar naikhe sing tam nokke Poitoni definitions Poitoni meaning awe NKJV version onke substance ni sijak tong nor nukhana takisangke evidence ni sijak tong but ESV onke o substance jaga assurance ni sijak tong enke evidence jaga ke convictions ni sijak tong enke orna sing faith ni definitions sing ok knei word by na sing srai thang kaisa ke assurance mane no kaisa solid confidence kaisa firm confidence ngui tong mani mana abu kun habo dubu ngnani kok si phaya enke teksa tong convictions a conviction ni meaning bana ta sing Oxford dictionary rogo kaisa manino proof mama by evidence mama by nugya phang tong thung abo tei conviction mani enke faith mane no
assurance kaisa tongo tekisa conviction kaisa tong abo haino borok ni imagination ya borok ni emotional carried away by yaka borok ni positive thoughts by a faith haino ngui phaya sing buskango tertra aku thangpro singa saving faith ni nature source objects sing bujina no to ke faith man bible lo abo haino kerang kothmani ko gya abo nugya mani phang tong thong sing bible mani kabang man nugya tong Jesus Christ thiba sam sung nugya musi ti khak ni khaima nugya David asame nugya haipano a bible faith man abo haina kaisa kerang kothmang ko gya abo assurance tong ar conviction tong amagina oro je author book of Hibru sinai bo azorawo o kongno muite khairo sin poitong ka kaisa substance by te kaisa ka evidence au tumung nugya phang tong thong de kaisa nor nang muito khairna musung Jesus Christ thiba samani ke nugya haibona elamba ko sarai Corinthians logo tumuna Jesus Christ thiba sayangke sini poito abo useless abo chimi buya sini sumsok ta phona nakar jagya ko khnai sao nge sin poito hamane abo haino whimsical ya abo haino kerang kothama ya abo haino kaisi emotional ya movie na ye kaisa haino poito phaima hai ya positive phaima hai positive thoughts haina asema abo of faith ya inke verse 2 angkan tam nukha verse 2 ka tam sana nai orono nukha na verse 2 angke elders ni sijak tong oro sanai man ke semai kesamni borok especially oro sekango chengdrobo Abel Enoch Noa ni kong na sanai mane Noa ni flood na sekangni okrarok poito osin se okrarok borok bahai ke mutangjaka bahai ke bong poito bisin poito kaisada abo sananai zorawo sing bible buji mani bagai semai kesamni mutangjagmani bai semai ketalo Kristo thei mutangjagma abono sing different hani one so but sing Zefro Hebrew chapter 11 specifically sing porifro sini poito sing Kaitor khairok jagi mutangjagma rok Kristo poito khai mutangjagma rok abo kuno different kre salvation kaisa simi lama since Adam ni bisingti sumsa khamani pore abo kuno different way kre samai katalong ke different way samai kasam ka different way abo hai kok se kre because Adam o jotono kathingma haino Kristo o simi seng mutangjagmani lama abo samai kasam bo si inga sang verse 2 joro sokpa kya verse 2 angke sangora naimano sini poito bai sinje sekangni borok especially samai kasamni borok orte specific ni mano sang oro Abel Enoch Noa song Noa ni tei kotorna sekangni borok he bongni poito bai sin poito simda inga azoro bo oje author je sinai bo omna remind khaina nayo sini samai kasam simi samai katal old covenant with new covenant sini poito yaka sin salvation ni lama abo khoroksa borok ni bisingti no ar kono different krei inke oro samai kasamni borok Abel Enoch especially Enoch to tebo judas sangoro ter pori thange sangno Enoch ke thina sakangse Kaitor bai ma tongi khansau sang bible na thangke khorongni borok simino sumsok borok ngai natural death ing yawoi Kaitoni presence soginai roke sabongke Enoch bai Elijah ke sang first king second king rogo sangno khorta diari ngawo abo sang alkazoro sangamo naina to khe main ka verse 2 tam sanai ke semai kesamni Noa ni amal se sekang borok moral perfections ya ke borok kaham ya ke mutai tai barok ma kaham bai bor mutangjagya ya ke kaham ni romjagya borok bo poito boy no kaham hanei romjaka poito bong poito bu yabo abo alien poito sebo phatani poito sebo poito no borok wngkha Kaitor khairma bisingtei Genesis chapter 15 verse 6 sao poito sin account no daja khan sao bai se sang kaham hanei sang romjaka gabono Adam to Noa poito kaisa bai no mutangjaka one covenant one kok rumung bai no mutangjaka aro different way of salvation hanei krai sang thana reformation de rogo Habakkuk chapter 2 verse 4 sang point like the righteous shall live by faith in sawro poito khane rok bahai ka kaham ni romjaka ke poito bai sin sao kaham ni romjaka sao ga zorabo same zorabo zorani borok bo sing joton mondeli kaisin borok ngai poito bai borok mutangjaka salvation kaisa simin lama inga phaidi sing verse 1 ka saimang ka poito ni definition tamo second verse ka sing saimang ka
sin chusu song sin poito sin chusu song sin je sakang borok borok ba ke mo thangja kangke a poito boino kahamni romjaka kaitun khanwa boino mo thangjaka engka verse 3 ka tam sana nai kangke a poito honman tamo a poito tamo ke nugya manei no phana abono poito hini sajago ta for an example oro o verse 3 specific tam sana ke sengsa slama nugya haibana seng poito khayo abo boro sengna poito ni kok phwrwngjak kangke a bible lo ingke thik no science kaise measurement rimano science hindi ni history kaise live mon record rimano but a poito ba chimi se seng romi mano je sengsa no kaitor bhaike slam ka 6 days nang khan sau 7 days ko rest na khan sau ga aborok an ma babu bunugya an mothan boro bunugya haipono o verse 3 seng no srai srai khayo a nugya mani no phono abo poito ni bising tin seng buji un sau because seng mothang mung ni ko nai na thang ke kai to ni chongma bai se seng kthani kthango ga o poito bo sinia abo kai to ni kaise gift ga poito mama bai no seng saimano o kok kthang ni bising tei kai tor bai ke seng sana slam ka thik no tini 2025 o ang nuhun malia nuk slablia no nuk lakta ya bo bai ke seng slam ka to ke seng srai srai a poito ni bising tei kai tor bai ke seng sana slam ka the verse 1 definition of faith verse 2 laibuma agin borok bahke kahamni romjaka a poito ben kahamni romjaka verse 3 tam muidu khairangke sengsar slamani abo sengnu ya phano abo poito ni bising tin seng poito khayu abo haita ga faidi tai te kaibri verse no seng pai lainai verse 4 5 6 7 verse 4 5 6 7 ko tam sana nai khangke thajeng sama hai outline rufro a verse 4 onke Abel ni kok sau verse 5 onke Enoch ni kok sau verse 6 ngate importance aro poito bai kaito no please khaimen sau poito bai kaito thani phaime sin sau roke ngai siri ge verse 7 onke a Noa ni kok sau ge 4 5 by 7 o tam sana na inke Noa ni amal je sakang ni borok bai ke kaham hanei romjakha phari verse 4 chengnai sinai verse 4 sungtam no Abel ni kok sau Abel ka Adam ni busa bo Cain by buthar jaka singoro no go Abel ni sacrifice no ke kaitor yasa khan sau Cain ni sacrifice ni ya far mung no ke yasa klian sau goro amti sana na je Abel ke tise sincerity borok na Abel ni sacrifice ke tisa dam ni manai abu sana na ya na Cain ni poito ke kisa kom abu sana ya oro sana manin ke specifically no a poito no khaima baise bini je ya farman no ya sakja khan sau a poito bo kaisa simisi a poito tamongke buskang ni salni a masaya no poito khaima bai a ya farmano ya sakina khan sau kaitor a Abel je fro a manino bo baro go ya far pro but kini manino ka ya sakja glia abo dam kom ni bagia Cain ni poito green bagi bini a je sikpano ritually ceremonially wake upon bo baruk thong abo yasak jaglia khani sau garo bonai siri poito baise kaham huni romjaka poito baise barak mung yasagi nahar jaka sungjorawo sungwan sugo sini outer ceremonial ritual ngma baise kai to suna kaham huni yasagi nahar huni sungwan sugo na pulpido kok sama bai resap na kerengma bai yakhe bunise bara outer way ke church service khaima baise sang kaham hani sung yasak jaw hani sung wan su zorawa but all verse for srai abo Abel ni yafar ma baya Abel ni a poito bo specifically a mas hena poito khaima bai bo kaham hani yasak jakha nge verse 5 bo obono verse 5 onke a Enoch khanjak nai bo thina sakang no kaito ni presence sogi ka inga orotam sana ge sin faith abo thik no waisa poito khaima baina sang kaham khani romjaka but a poito baina sang salbrum rum tongwi thangna ni kok bo sajago Enoch ni kok ni bisingte Enoch kaito be tongwi khan sau tarmane abo sang sakang ro sang mapuri ka sanctification hamaro mane sin faith once for all when sini month tongmani abo paid khair jaka poito ni bising clear thaka bo a rin rok a rin rthai rok but
mothang borok bo phola tona nangnani kok phayo ga phola torma kok no inok ni thani nukjao bo kaitoni presence salbum tongna bagi botlang paisa khan sajak engke sin faith abo stagnant ya drainity bathak sa khaya abo salbum no tori thangna nangnai a faith ni a tam sasinai faith tori thanan kongno saya but faith ni bisingtei song phola tonan kongno saw faith to kaisano but faith ni bisingti phola tonan kongno se o inok ni bisingti saw sini faith joto na kaisa tuma pastor tuma deacon tuma agini laibuma borok phanse faith kaisano faith ni object bo kaisano faith ni subject bo kaisano faith ni object subject sa bangka Jesus Christ gamba sin faith kun difference kare but a faith ni bisingti phola tonan kok o ungko jaga sajago verse 5 inok ni kokota amblaikan short ke thang dongwa amporke na phaisidi verse 6 ga tam sakang ke sin faith busuk se necessity busuk se importance sung potripot mani bai sung kaitono please khaina nayo sung potripot khaima bai sung kaitono khatang rona nu sung wansogo sungsani poito to te sana kari ke happen sini Christian poito phanse sin Christian church go phanse sung tam nukjak ke rang 10,000 lakh kaisa gitar church ya pharma bai keyboard pai rama bai building nok tang rama bai sing kaitono please khaimana hnei sing wansogo but reality inga tam ka verse 6 sing nugo chapter 11 verse 6 but without faith it is impossible to please him sao mane kaitono khatangi simarian sao poito sara mana poito bo ang sakable poito tamo sing Adam kthingma bagai sing khorok sapan kaitoni thanei phaimia approach khaimia but kthini kthangai a faith no sing give ke mangkha ga faith no mani sing samna poito khainke a masaya a kristono abono poito khaima bai sing tini kaitono please khaimangkha abo sin bahan rama bai buya sini yak rama bai buya sing sak no boli rama bai buya bai ke please kan ka abo faith bai se kaito please kan sao ya kok se of verse 6 so clear khaina nayo sung verse 1 chimi sung definition of faith naite sung aro sopa kya ga verse 7 angke Noa ni kok sajaw Noa jenu kya mani bai boda gija kha bontam da ke kaise judgment phainai a judgment phaina sakang a ti kota judgment phaina sakang nang rung tangdi hnei sajaka inka orono nukjago poito ni bisingtei a obedience asaimani abo proof khayo je nung mothangjakha poito nono bor lead khainge kaiteni kok khanamu nono lead khayo poito abo nono ko lead khaya legalistic go buni mokol biskang simi pharasi hai tongnani dharmi khake phungnan abo lead khaya poito nono bor lead khainge nugyang tongphano obedience lead khayo sing failure tangbo jorawo but a obedience lead khainai because sini a afa sabo sing cinema bai bini kokno sing sima bai singabo obedience se india se tongui maya zoro sing failure phano sing tongui simang lagabo amagi sing kaisa kokno bujenau falling into sin by living into sin sing borok jotono klai-o sumsogo but sumsok borok ke living on tong je poito khaine rongke fall phano tese basa phayo gabo haino o Noa ni bisingti tam sana ke Poitoni bisingti singno tam lead khainke obedience ni life singno lead khayo a faith ni bisingti no because faith ni bothai no obedience Christian's life abo perfect ni umma phana abo obedience in nai abo legalistic buya legalistic ka tam ke luku buskang simi kahamui phungnane jemon pharisee rok but obedient ke abo zorabo legalistic haifan buni mokolangi phana ngthong but bokha bising sing saimano kaitono musungma baina sing bono lobno musung bono sina musungma baina sing kaiton kokno srungo abo haino ereng-ereng saga legalistic abo haita